Changamoto kidogo tunayo kama tukifanya biashara hii, hata tukiwa na michezo siku ya leo. Nambari moja, kuna mambo ya fake seed ambayo tunaona kama inasumbua wakulima wetu. Tunachukua nafasi hii kuwaonya wale ambao wanafanya mbegu kushi ambayo inaumiza nchi yetu ya Kenya. Tunawaomba hapa, tunawaelekeza kwamba wawache mambo ya fake seed na wafanye kazi mzuri ambao wamepewa. Najua ni wachache sana wanafanya hivyo katika supplier wetu wote. Tunawaomba mjaribu kuacha mambo ya fake seed, kwa sababu fake seed inaua Kenya yetu, inaua wakulima wetu, inaua na biashara wote kale kokote, ili tuweze kupata nafasi ya kufanya maendeleo yetu